ko rabbidi e yettiri feƴƴen e goɗɗum ngo ina ngesa yewɗe ko ɓe ngesa ɓe yettirta hono bimbi on fof ɗo noon mahi ko henno faalo yewde masallah ko yewte mon de yoɗi men weli men fewni men ko ɗum waɗi ha min jeeyi ko pale mon ɗon Allah jarama ko yewton ko no yoɗi men no nandini men no min heɗo kadi no weltini men ko en goto haray ko ɗum waɗi ha min hiɗi ƴawgol ko pale mon ɗo min hiwro salam no julɗo no hiwrorte min salmitima mi weltima nani haray on salminama koto koyen gotum koyen goto si Allah jaɓi ok modi ko l'actus allo waleykum salam réseau mo on laaɓa ɓe ayna e soɓe falla wolde ɓayna probléme belkiji on hirija wonɗe Ibrahima waleykum salam musidɓe min ɗo hina e sama kala mi woni ɗo ko mon ko wadde koye luppe sise on murade ko onne ko yewde ceerno ka wonnon ɗon ndo ɗuma ni e sonkono e mum jippe ha ando jippe ha ando nani kala mo anduɗon inni falata wiyede assalamu aleykum so simo mayude o yettoɓe taɓe juulumo o nanoyta arabu few musidɓe ɗo mi a taƴƴini tun mi hani waynagol nani anno o groupe innitiɗo ɗo kemit ko majjere ɓe on waɗande yimɓe ɓen promotion majjere ɗo yadaro innugo yimɓe ɗo ɓe yo ɓe rewa sanam non nous les africains on avait notre religion anno sanamuji fulɓe ɓen ko sanamuji congolais ɓen sanamuji gabonais ɓen ko sanamuji sénégalais ɓe ɓen awa ɗaɓɓitane mo kala men rewa sanamuru mum ɗum min goɗɗo yataɗo ɗaɓɓita sanamuru Congo inna ko ndu woni dina amen ka l'Afrique n'avait pas une seule religion Ja, maar ik heb ander split. Is 5. Met die, ja. Oh, is goed. Dank u wel. Ja. Ja, Fernand Musibe. Oke hakke. Mini be won be wola de do fi kemit. Ko yimbe wona be manipulede. L'Afrique n'avait pas une seule religion. Civilisation qui il faut mandeng beben hay si berewa no sanamu yo mari sanamuji mabbe di Yoruba bebe no marno sanamuji mudi hombo kali menata Firauna be no marno sanamuji mabbe ni tay ko dum berewa no si on falama sanamuji din mo kala no yo dabbu sanamuru mundum baga no mari sanamu mum hay lagine. L'Afrique n'a pas une seule religion. Congo, non, nos ancêtres, ce sont des animistes. On y est totalement mokala ame awasana murumande mokala me rewasana murumundu. Min goto manipulata lang. Soit disant que il a gollir de Mercedes. A inali Mercedes, ça te conforte pas, ça vient de l'Allemagne. Anyama et kebab. Ainata, ça vient de Turquie. Newe. Anyama et pomme de terre. Ainata, ça vient de la Hollande, ma pizza. Mais la religion, non. Nous sommes des Africains. On doit avoir notre religion. Vous êtes manipulés.
min goɗɗo ƴettata sana muru Congo to adda min mi rewandu ɗo he o non de l'Afrique Allah dandi landuɗo kono ɓe manipulata goɗɗo ƴettata sana muru Benin to mama soro makko min mi wona la Guinée pour qu'on adore comment le statut de son grand-père min mi watta ɗum mawɓe am ɓe min ko kamɓe naadi l'islamu la Guinée ko tawhid ɓe jogino ko ɗum min mi roni si tawi noon ɓemma ko sanamu rewayno yo rewo kono min goɗɗo on Benin ɗo o ƴettata sanamuru mama sor ma ko ɗum min ara min daro non ça c'est l'identité africaine comment ça il y a pas une seule langue en Afrique il y a pas une seule religion en Afrique uddite haqqille mon ɓe manipula o woni ɓe yaltinay on diina ɓe jonata on diina yo Allah dandan goɗɗo yaade ɗo daro lesa leggal ngal mi suti o gayna lesude ngal o joɗɗina ngal menen men ara ɗo mi rewa ngal o non de l'Afrique partez avec affaire de Kémiti Kémiti siko ono yahe to Égypte ɓen egginoɓe hetto leydi min ko mapinimi ko rewgol Allah mo mi gonɗino e Qur'anare nden simino mari feere min e Occident min folotira contrôlugol kammu mum onno lewru ndun on famuɗen e contrôlugol maaje ɗen technologie mi ara haaju Allah ni min goto yiltitoɗalan ɗo e soppugol leɗɗe aro joɗo ɗon inna o non de l'Afrique nous sommes des panafricains nous sommes des Kémites kono manipula ɓe nani yahe rewon sanamu mon on yeetelan ko hande ko hombo sanamu développé porto hino contrôle on militairement hiɓe contrôle on économiquement hiɓe contrôle on politiquement joni noon fi couvrugo défaite mon on koyon innu ko sanamu rewoton wawon conquirude Amérique on espace yiɗon kirɗi soyez des Kémites ko haaju mon ɗon min si on inne ɗo e rew sanamu adde andu ɓama sorandu rewayno ndu nani min mi rewata sanamu Congo ma Benin Allah dandilan ɗum yo goɗɗo aru mamiraɓe ma daro ha dina dabita goɗɗo ara yaltinama e l'islamu o jonnama sanamuru nde o lesi vous êtes des malades ɗon sikkana on avanci ete no dartoron Amérique on économiquement technologiquement sanamu wawa on nabɓude hay e nokku sanamu leggal ngal lesuɗa si woni Allah ma a yata hay e nokku leggal ngal lesuɗa ngal no wawma sowude yahere on sanamu ceerno mi taƴini tun e dans 2 ans ɗo on contrôle ay aduna o Allah hakkude e Allah komi yeetigi on enen fulɓe Fuuta ɓe ko lekkol on komin ɗine ko lekkol ɓe komin ɗine fi Allah rewowo sanamu yo aru yaltinama e diina gomɗinal Allah on go yaha o ƴettema wondema yo lesu ɗon lekkun jooɗo ɗon inno Afrique développé Africa sa religion la plus grande folie du 21e siècle en Afrique, c'est ce qu'on appelle le mouvement Kémite. C'est la plus grande folie. Et mais y'a un Égypte hetto leydi moni. On va devant moude. Wota on jodo ga. Mama soro mo men ko kambe contrôle no nilon. Ya hetto. Vous êtes des malades. Manto. Ha hande mi wawlali. Mi andi jeunesse men buyɗay tuɓe no hukkayi mi hinami contre projet panafricanisme jangen haala men kan anden Afrique kono min si tawi ko sanamu développato mi tawa ka nani yahere won sanamu mon o mi tawali sanamu ka men mama sora men ko alqur'ana me roni ɓe e diina jippika annabajo wodaɗo
on kemito ya hetton Egypte rado do wombe ben don nani ko leydi mama so mom rewon sana muno falira don no firawna be rewayno ben sana mum wa nu wawno be defandude pyramide jini no do goddo kam no jonude da leso wo kemito wo c'est de l'ancien Soudan Soudan et Égypte fo ko hunde wotere no ko ni lo ngol no ko awa femme de civilisation pullo fuuta heɓaɗo e jalle janna alqur'ana mawni on fi tun hino yehi ɗo l'école ɓe manipule hoore makko nen l'Afrique n'a pas de religion Occident ka wonɗen ɗo Occident ka wonɗen ɗo Occident ka wonɗen ɗo on faamude 10 siècles église on contrôle hono Europe 10 siècles Annabi Isa hina européen jo Annabi Isa hina européen jo le christianisme n'est pas une religion européenne ko orient européen be ben do ko be innata ko be chrétien ko be innata hore mabbe ko chrétien onon aron yetudo en na on doit avoir notre religion ayons notre Mercedes ayons notre McDonald's ayons notre Nike ayons notre Boeing, qu'on doit être développement. Ayons nos langues officielles, qu'on doit être développement. Ayons nos propres systèmes politiques, harena démocratie. Nos propres économies de finances, système économique de finances, harena libéralisme ou communiste. Qu'on doit être gol. On a développement, on fait encore salamou. Nos ancêtres, ils avaient des ailes. Awa, nani, si sana mon développé comme on haray meden sabbi. Si sana muru no dan datal. Si sana muru ino développé go. Wakile, ko wontung lagi ne doga taw addam men hara ko sana mu ko rewa kon goto. Mena gari ɗaɓɓitane men ɗi ka amen ga ma ɗiɗi benen ɗi kemi seba en ɗi on fami komo kala men ɗaɓɓita e sana muru mum ɗon men andi ko Afrique on ɗon defandude l'Afrique n'a pas une seule religion le kémétisme a été créé aux États-Unis dans les années 70 ko mouvement moƴƴinaɗo wonɗo moƴƴi hay dina kan ko moƴƴinaka ko fala non ko nabude yimɓe ɓen majorité on c'est des malades mentaux ɓe wonɗo yiwde ɗo ɓaɓe wonde français ma anglais innon c'est des personnes développées on jarama musidɓe aray en gesa jaroji ɗi majorité idéji maɓɓe ɗin ko hay buye maɓɓe ɓe wata wode e langue africaine vous avez une idée comment les pyramides ont été construite, ce n'est pas une question intelligente. Hajoni si on jaba kitao, kondo di danira. On savanjo ala. Wawuro andugol ko honno den kaji don définira. Ça reste un énigme. Galanda ngal won ala landa dem on kemiti jodon. Amara réponse magal. Yo Google a hebata réponse mum. Comment les pyramides ont été construites. C'est un énigme scientifique. Tedungalema. Qu'on a une réponse en Alpha wa Africa. Milo tangini kwa antigire sa go mi blog no to da hay Facebook. Arno to e yendu gala fi kemit. En tawtindiri ɗo kadi nani hiɗen ɗo min mi ala on hulude no wodi ɓe hulɓindirton fi kemit dina sanam yahe développe nani menen ko men julɓe ko ɗum men jaɓi kadi
ara yo Allah o moƴƴinaye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Musibe ngesa jaro jiringa de hara de welto dirani nani